Mbahaye ikaze mwese. Amwe mu makuru atari meza akomejwe kuvugwa hagati y'umubano w'u Rwanda na Kongo nuko mu Rwanda hongeye guterwa ibisasu bibiri cyangwa bitatu bituruka muri Repubulika ya Kongo. Ni mu kagari ka Nyabigoma, umurenge wa Kinigi, mu karere ka Musanze, mu majyaruguru y'u Rwanda, aharashwe ibindi bisasu bya rokete bikekwa ko byaturutse muri teritwari ya Rucuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abahaye ikinyamakuru Bwiza amakuru basobanuye ko ibi bisasu byaguye ahantu habiri hatandukanye mu mudugudu wa Gasizi mu masaa 5 z'amanywa, byaba biturutse ngo mu gace ka Canzu gaherereye muri grupoma ya Jomba muri Rucuru ho muri Kongo. Ngo ni ibintu bishoboka cyane kuko urubuga Kivu Morning Post rwo muri Repubulika ya Kongo rwatangaje ko saa 4:40 z'igitondo, ni ukuvuga saa 5:40 zo mu Rwanda cy'uyu munsi tariki ya 10 Kamena 2022, aho ngo muri Canzu hubuye imirwano hagati y'ingabo za leta n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Urubuga rwanditse ruti saa 4:40 hubuye imirwano hagati y'ingabo za Kongo na M23 ku musozi wa Canzu uri mu maboko y'uyu mutwe witwaje intwaro. Imirwano ibaye nyuma y'iminsi 2 y'agahenge muri ako gace, aho imirwano yari ikomeje hagati ya FARDC na M23. Umwe muri abo baturage b'Musanze yatangaje ko ibyo bisasu byaguye ahantu mu mirima ku buryo ngo byaba nta muntu byishe cyangwa ngo bikomeretse. Ati byaguye mu mirima, umenya nta muntu byahitanye, nubwo inzego z'umutekano zitaratangaza byinshi kuri aya makuru. Ni ibisasu biguye muri Nyabigoma nyuma y'ibindi byaguye muri uyu murenge wa Kinigi na Nyange tariki ya 19 Werurwe n'iya 23 Gicurasi 2022, bigakomeretsa abaturage ndetse bikanasenya n'ibikorwa byari birimo inzu y'ubucuruzi. Igisirikare cy'u Rwanda icyo gihe cyemeje ko ibi bisasu byatewe n'ingabo za RDC zifatanyijwe na FDLR irwanya leta y'u Rwanda mu mirwano bihanganyemo na M23. Igisirikare cy'u Rwanda kandi icyo gihe cyasabye urwego rw'umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari rushinzwe kugenzura umutekano wo ku mbibi IGVM kubikoraho iperereza ryihuse. Ibi bije nyuma y'aho umubano w'u Rwanda na Kongo utifashe neza, aho ku munsi w'ejo u Rwanda rwamaganye ikirego cya FARDC cy'uko u Rwanda rwaba rwarohereje abasirikare 500 kugira ngo bafashe M23. Igisirikare cya Kongo FARDC icyo gihe cyari cyashinje u Rwanda kohereza ingabo 500 z'uwo mutwe wihariye mu burasirazuba bw'iki gihugu gufasha izo nyeshyamba za M23. Ibyo u Rwanda rwavuze ko nta shingiro na rito bifite. Ni ibirego bije nyuma y'umwuka mubi wongeye kwaduka hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda rushinjwa gutera inkunga inyeshyamba za M23 zubuye imirwano zikongera kurwanya ingabo z'iki gihugu mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibintu u Rwanda rwakomeje ariko guhakana. Umuvugizi wa guverineri wa Kivu w'Amajyaruguru General Sylvain Ekenge yavuze ko u Rwanda rwahinduye amayeri kugira ngo bitamenyekana ko ingabo zarwo ziri ku butaka bwa Kongo nk'uko TV5 Monde yabitangaje. Yagize ati uhereye igihe abasirikare b'u Rwanda baswatwaga muri teritwari ya Rucuru, u Rwanda rwahinduye impuzankano y'abasirikare barwo ngo ruyobye uburari kuko ruri mu butaka bwa Kongo aho rutera inkunga M23. Byakomeje byandika biti u Rwanda rwohereje abasirikare bagera kuri 500 uwo mutwe wihariye muri Canzu, bose bambaye impuzankano nshya irimo amabara y'umukara n'icyatsi n'ingofero z'umutwe warwo wihariye. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ariko Yolande Makoro yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa ko ibyo birego nta shingiro bifite, aho yagize ati binyuze kuri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda ndetse n'intumwa yarwo y'Umuryango w'Abibumbye, rwavuze ko rweruye ko nta nyungu dufite muri aya makimbirane kandi ntabwo tuzagira icyo tuvuga ku birego bidafite shingiro. Ni mu gihe umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Colonel Ronald Rwivanga nawe yagize ati ntacyo twavuga ku makuru y'ibihuha. Imirwano hagati ya FARDC na M23 yongeye kubura mu ntangiriro z'iki cyumweru muri teritwari ya Rucuru. Ingabo za Loni zishinzwe kubungabunga amahoro muri RDC MONUSCO zifatanyije n'iza FARDC mu kurwanya uyu mutwe wa M23. Mu yandi yari kuvuga kuri iyi mirwano nuko umutwe wa MONUSCO wahaye icyicaro abarwanyi ba FDLR na Mai Mai Nyatura
mu birindiro byayo biri Ishangi ku ya 7 Kamena 2022, aho 17 bahungiye muri icyo kigo bihisha imirwano ya M23. M23 ihanganye n'igisirikare cya Kongo FARDC. Amakuru yizewe agera ku kinyamakuru Igihe nuko ngo abo barwanyi 17 ba FDLR na Nyatura bahungiye muri icyo kigo cya MONUSCO kiri Ishangi, ndetse ngo bari banakirimo ku ya 8 Kamena nyuma yo kumererwa nabi n'umutwe wa M23 mu mirwano yabereye i Rucuru na Masisi. Amakuru yizewe kandi avuga ko igisirikare cya Kongo FARDC aricyo cyifashishije iyo mitwe kugira ngo kugera kuri MONUSCO, ariko byakozwe mu ibanga rikomeye. Umwe mu bantu bizeye bahawe amakuru yagize ati twasabwe kwirinda kubwira bagenzi bacu byabaye mu kwirinda amakuru ko yasakara. Yakomeje avuga ko MONUSCO yabanje kugisha inama ubuyobozi bwayo bwemera ko abo barwanyi bashyikirizwa FARDC ariko mu ibanga. Ingabo za Loni zabashyikirije Generali Majoro Chirimwami ukuriye ubutumwa bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo buzwi nka Sokoratu. Hari andi makuru avuga ko hari abandi barwanyi ba FDLR na Nyatura bagera kuri 20 bahungishijwe bagashyikirizwa FARDC mu bice bya Rumangabo. Aba barwanyi bahawe icumbi na MONUSCO mu gihe mu nshingano zayo yibesheje kandi zibesheje muri Kongo harimo no kurwanya imitwe y'iterabwoba yogoje uburasirazuba bwa RDC. Ni mu gihe kandi bimaze iminsi bivuga ko MONUSCO yemeye gufatanya na FARDC mu rugamba rwo kurwanya umutwe wa M23 kandi ibizi neza ko igisirikare cya Kongo cyunze ubumwe n'indi mitwe y'iterabwoba irimo FDLR. MONUSCO ikaba imaze igihe inengwa kubera imikorere yayo idahwitse yagaragaye mu buryo ikoresha irwanya imitwe yitwaje intwaro. Urugero rwa hafi n'uburyo ngo muri 2013 yagize uruhare mu guhashya umutwe wa M23 ariko ikirengagiza indi mitwe nyuma yaho irimo nka FDLR, LUD urunana n'indi mitwe itandukanye. Hari n'indi mitwe nka ADF naru ibarizwa mu Ituri na Beni ubu ahubwo ifitanye umubano mwiza n'abarwanyi ba Mayi Mayi. Guverinoma y'u Rwanda iherutse kugirana ibiganiro n'abahagarariye ibihugu byabo mu gihugu ibagezaho ibibazo bya Repubulika ya Kongo birimo imyitwarire y'ingabo zoherejweyo kubungabunga amahoro MONUSCO. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Vincent Biruta mu kiganiro n'abanyamakuru ku wa 2 tariki 31 Gicurasi 2022 yavuze ko ingabo za Kongo zirimo gukorana na FDLR mu mugambi wo kuyifasha kugera hafi y'u Rwanda ngo ijye ruhungabanyiriza umutekano. Yakomeje agira ati baranarwana kandi ubu baravanze rwose wagira ngo ni igisirikare kimwe, inama barazikorana bagahuza gahunda n'ibyo bagiye gukora. Ati ni ibintu bizwi cyane, ariko noneho bakazana na MONUSCO ikaza ngo ije gushyigikira FARDC. Mu nshingano za MONUSCO harimo kurwanya imitwe yitwaje intwaro yose, ariko ngo yahisemo kurwanya M23 yonyine ifatanyije n'ingabo za Kongo FARDC. Minisitiri Dr Vincent Biruta w'u Rwanda yavuze ko babonana ngo n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda bakababwira icyo kibazo cyane cyane cy'ingabo za Loni, aho ingabo zajyanyweyo zigiye kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Kongo no kurwanya iriya mitwe yitwaje intwaro, zo zihitamo ngo abo zirwanya ndetse zikagira n'abo zikorana nabo. Reka mbaniro kubashimira mwese mwabanye nanjye, mbifuriza kugira ibihe byiza, dusubire mu bindi biganiro bitaha.